Liyathusa izinga lokubulelesi nokubulawa kwabomma eSouth Africa pha. Abanengi babula babantu ababaziko, ababathembako nababathandako. Njengombana sele siseduze isikhathi sokukhumbula amalanga ali-16 wejima lokukhahlumezana ngokobulili nje, iqiniso ukuthi abomma ngibo ababongazimbi khulu ezenzweni zokukhahlumezana kunye nobelelesi eSouth Africa pha. Badlula ku-13,000 abomma ababongazimbi bokukhahlunyezwa emacaleni wokulimaza ngehloso abikwe phakathi kukaVelabahlinze noKhukhulumungu nonyaka nje. Abomma abayi-1,277 bona balinge ukubulawa kwathi abayi-989 babulawa. Izinga lobelelesi litshengisa ukuthi isitjhaba siragela phambili nokubhalelwa kuvikela abomma, abantwana nabantu abatlhagako enarheni le. Ngenyanga epheleleko indaba yokuthunja, ukukatwa nokubulawa kwakaburhawupo weminyaka emine kuthuse inarha nephasi loke. Bekukunengi bekusaqalwe ukuthi umntazinyana weminyaka emine lo uza kwenza, kodwana impilo yakhe yetjiwe indoda ethileko ebotshiwe kusikhuluma nje. Kanti into elimaza kakhulu ukuthi enyangeni ezisithandathu kwaphela bayi-558 abantwana ababuleweko eSouth Africa pha ukusuka ngoSihlabantangana ukufika ngoKhukhulumungu ku-2022. Sikhuluma nje amaPholisa aphenya amacala ayi-294 wabantwana avulwe ukusuka ngoVelabahlinze bekube nje. Begodu ayi-1,895 amacala wokukhahlunyezwa ngokobulili wabantwana avulweko avele embikweni wekota yesithathu yezinga lobelelesi.